dala sahlangana lo muntu lona 2 months ngiphila naye wena uyafika lana uthatha into zami la ngoba ngithenge zonke lento ezilapha ezami Khulumani lo muntu utshontshelwe Untshontshelwe. le property leyo zenayo othi wena so ubona ngathi une fridge une TV entsha nanani izinto zika my brother izinto zonke no uye lo sisi wow yes Mr Jones no kwenzakalani la nenzani kanti manje why property yamanye abantu property ka my brother la kwakho Akuna property yakhe la usister mina. mamela ngikutshele something oyazi lo muntu usuka le eNatal uza la ku my brother uthi ufuna umsebenzi wahlala no my brother ngoba ethi usamarketer uyangithola awuyazi leyo nto ngiyakuchazela ke uyakuroba lo ubale utshontshe izinto zika my brother emlalisa intombazane enhlangane nayo manje sina 2 months sisonke okay ngihlangane nayo le endaweni ukuthi manje yona bezama ukuthi mayithola umsebenzi befuna ukuthola umsebenzi befuna ukuthola umsebenzi ayikwenze ukuthi ngayithanda nami ngayisondeza ke mina ngathi hayi sithandane ke nosisi hayi masifika ke lapha nosisi ke manje wahlala nami njengoba sihlalile isethe side kanje kuyi2 months kimi enhlizweni ngathi hayi ingcono ngimthembe hayi mina ngumuntu osebenza ngokuthi manje ngiyahamba man travel ngimane travel so njengoba ngimane travel ayi mangifika lapha hayi umuvile izinto lapha angazi ukuthi ukuphi umuve nezinto zakho umuve nento zami manje ngicele nina ukuthi nizonginceda la angimazi ukuthi ukuphi manje ube uqashile wena lapha bengiqashile khona lapha eroomini manje mawubuza abantu mhlambe bathina abantu mastanda akekho kunama abantu abaqashile uma stand bavumelene ngendlela ukuthi manje kusho ukuthi bebatshelana ukuthi hayi uyamuva uri ngiyamuva mina kanti angimove mina ngiloko ngisemsebenzini angazi kwenzakalani lapha yima but so utshela umastandi lo muntu wathi niyamuva nini yena utshela umastandi wathi hayi ngiyamuva kanti lutho angikho mina so yena uyawazi ukuthi kwenzakalani lapha wayeceda wathatha iproperty yonke endlini wathatha iproperty manje ngisena lutho manje ngibona nje ngisenkingeni engaka but mawuthi udibane naye ubesukaphi yena uthi udibane naye nje usukaphi usisi makasho yena uthi ubuya lena eNatali makasho yena angisathembi ngoba manje sikayithatha bekazofuna umsebenzi bekazofuna umsebenzi khona ngapha uthi behlala phi benganandawo yokuhlala la ekhole ayi uyayibeka yena uthi bekahlala khona la edrobheni yaluka bamba lapho nalapho akayitholi nendaba lengikhuluma ngayo nami ngisa-understand ukukhuluma ngani so ngiyazibuza nje mina so wena wazowamthemba wena bhuti wami ngamthemba bhuti omdala no angikusole wena mfowethu because manje angimazi lo muntu Mr Jones mhlambe ngoba uyomazi kangcono wena bhuti wami osuke wambona lo muntu lo ngoba ubusibhalele wasithumelela ipicture mina ngimazi icharacter yakho ukuthi bekuumuntu kanjani uwomaziyo so angeke ngikujaje wena bhuti wami ngithi wena why na uzothatha istranger udibana naso usifake endlini uzusithembe futhi uhambe uye emsebenzini ushiye wena so mawuthi umuntu ongahlali uhamba ixesha elingakanani into ezifana nalezi nginokuhamba mina boma 3 months 4 months 6 months nyana leyo uma ngihambile ngiyophanda ukuthi sibe right naye lo muntu omusha lo so njoba ngicela nina ukuthi ningincede kule nkinga le ngingajabula kakhulu maningangisiza madoda no hayi wena mfowethu silenzele uphenyo ke Mr Jones uke waphuma wathi uyo check isisi ukuthi mhlambe ngawufumana umkhondo ka my sister ukuthi ungakuphi nendawo luckily wena bhuti wami siyesafumana ukuthi ungakuphi nendawo uyangithola so into esingafunanga ukuthi manje siyenze ukuthi sivele siyohlasela sathi ngcono sizothatha wena ucala usichazele istory yabo ukuthi kwenzakalani and then isambe nawe but ngoba uthi ukhulume noMastandi uMastandi wathi uphume wathi niyamuva so ayihlangana wena bhuti wami kodwa yena siyazi ukuthi ungakuphi nendawo inzima phela bhuti omdala ngicela bafini ngicela nincedeni kule nkinga le no hayi sizokwenza konke okusemandleni ke wena mfowethu Mr Jones which side are we going from here are we going straight okay no bale lami le ndaba yazi ifike yangithinta as an out nje yami ne ifike yangishaya enhlizweni the way uyibhale ngakhona that's why siphuthume nathi sathi sifike kuwe sizo understand kakuhle ukuthi yini le yenzakalayo because amadoda wena mfethu sometimes enye into uyenza out of love uyangithola ngoba wena unothando uthemba umuntu uyithi hayi siyamthanda uvele kumele kuqonde yonke into sambe ngolayini ngithi nginceda yena nami uthi uyamnceda nami ngiyamthanda leso sikhathi ngibona nje umuhle ngiyamthanda phela ngithi manginaki umuntu obukekayo muhle uyabukeka muhle yiko ngimthathile ngathi hayi thi ngingigcine ezebe right awuthole lo msebenzi athi uyawufuna
No, kanti umgulukudu womuntu mfowethu. Kanti umuntu uzongishintshela phela manje. Mase kunjena phela sekusenkingeni, yimo senkingeni manje. Yeah, sengisho nizange naxabana wena bhuti wami uthola ukuthi mhlambe if uma ubuyile kokugcina ngena xabana into Hayi ezayo. uphikisana nje kothando nje siyaphikisana njengabantu siyilungise leyo nkinga leyo. Kodwa manje le ndlela enzakale manje yiyo ke manje vele yangidida nami ke. No. Uye lo sisi. Wow. Yes. Mr. Jones. Mr. Blackson. Hey, Wait, manje wayebaleka. vula yebo. Yes. Esibali ngiyacela useke senze umsebenzi wethu. Hey. Yentombazane vula la. Kanti kunobanda. Yentombazane Ukhuluma vula la. indoda la ngaphakathi. Ubuleki. Anpush. Yeah, Blackson abuye ubamba le up. Ubamba nawe. Mr. Blackson awususe endleleni ethu. Asibali thithi kuncede. Mr. Jones, can I come in? Unani wena la? Unanda. Hey, Krugman sawubona. Nangiselanga amakhamera lawa. Ngikwazi nangiselanga amakhamera. Kwenze njani? Sawubona. Sisi kwenzakalani ubaleka? Uncedwa baby, uncedwa. Wayezalana namakhamera. Yini? Kunento zakho lapho uzibonayo. Into zakhe kanjani? Sithi into zakho lezi uzithatha wena. Mr. Jones, let's take this guy outside. Let's go outside, guys. Let's go outside. No, izani nalo sisi. Bring that lady here. No, kwenzakalani la? Nenzani kanti? Kwenzakalani? Wami lapha. Kukwakho la. Manje wayi property yamanye abantu property kama brother la kwakho. Akuna property yakhe la usister mnithala. Sokuphi ngisakethela lezi zinto kaThima. Uyangitshela usister ukuthi kunenkinga la ahlala khona akasenayo imali yokuhlala. Akasena mali yokuhlala. Akasenayo imali yokurent. Ngathi akeze sizohlala lapha. Uthi akana mali yokurent. Yeah, Blacksina, please take the guy away. I want to understand this story. Angiyazi lento yakhe. Utheni kuwe? Uma kancane wena ngisho ngemlomo ered la. Ufonelile wangitshela ukuthi yena la ahlala khona irent akasenayo ngathi akeze azohlala la endlini. Ngase ngidecide ukuthi ngikhiphe impahla zami ngayozibeka le ekhaya. Uthe zakhe sabeka la endlini. Oh, uthi ezakhe le impahla. Ngoba kana mali erent. Usebenza wena. Usebenza Mr. Jones akubambe kuyabaleka. Awusiyeke ngeinyambezi ezingekho la. Uya pretend lo. Krugman, yizwa la. Mamela ngikutshele something ongayazi. Lo muntu lo usuka le emakhaya, usuka kuphi emakhaya wena? Usuka kuphi emakhaya? Ubuye Natal. Lo muntu usuka le eNatal. Uza la ku my brother uthi ufuna umsebenzi. Wahlala no my brother ngoba ethi usamarket. Uyangithola? Manje angazi my brother ngoba usebenza uyahamba uyatravelisha. Uyangithola bhuti wami? Awuyazi leyo nto. Ngiyakuchazela ke. Uyakuroba lo. Ubale utshontshe izinto zika my brother emlalisa. Hawu kwanti sithandwa sami utshontshe into zabantu. Utshontshe. Krugman, ngicela ukukhuluma nawe. Ngicela ukukhuluma nawe Krugman. Close the door. Krugman, uvumelani nanidlalo ile ntombazana lo ofebazelayo? Angazi mina ngimazi nalomuntu wakhe lo. Uvelapho wena? Vele ngeke kungazi. Krugman, why nizoxabanisa? Yabo manje nithi caught up in between. Niyalwa la. Uyaphhi? Akazi nayo my brother. Angazi ngithi ngiyakutshela ukuthi ufike kimi wathi kene impahla zakhe akasenayo imali yerent angithi. Awumtshele bafuthi ukwenzakaleni mhlawumbe uzo understand bafu. Yeah. Sahlangana mina naye. Dala sahlangana lo muntu lona 2 months ngiphila naye. Yeah mfowethu. Wena uyafika lana uthatha into zami la. Ngoba ngithenge zonke into ezilapha ezami. Wena Krugman uqaleni ukukhuluma naye lo muntu. Mina kade sizwana naye lo muntu lo. Nizwana kanjani? Efonini ngisho ifoni singaveza ama message manje. So nazelana efonini. Ngamthola edrobheni. Nazelana efonini. Yebo Okay, ngicela usondele Blacksina bring these guys here. Mfethu ungalwi kanjani? No, angalwi ngoba manje no ngi understand. Woza Krugman ngicela usondele because manje ngiyabona my brother uyana. Krugman, lo muntu utshontshelwe. Untshontshelwe. Uyabona lento uthi ube ukhuluma naye efonini uke wambona before benihlangana? Ngibonile kathi siyahlangana naye behlangana. Ngaleso sikhathi ngoba my brother usemsebenzini. Uhlala ku my brother lo muntu akazi umuntu la eGoli ufikele ezandleni zika my brother.
ubathi bekalala le koJozi wazi my brother lo bhuti lo wazi lo bhuti lo le property leyo zenayo othi wena sowubona ngathi une fridge une TV entsha nanani izinto zika my brother no hayi ngiyaxolisa khulumana singeke senze asimosha umuzi wakho Mr Jones when you are ready bring the lady outside when you are ready now lo Baby ngicela ungene endlini. awuyeke ukubhebhisa abantu ngena endlini Mr Jones put this guy inside put this guy inside awuyeke lo muntu amvalele la ngaphakathi ame kancane sisama utshele mina la mawufika my brother ngithi wena bawuxakekile wayuthatha impahla zabantu wawenza lento yenza uzama ukunceda usebenza kanje vele we Yabona bafu. uqoke wathi usuke emakhaya awuhlale KZN wena uhlala la eGoli kahle kahle uqola amadoda ngale yile umsebenzi animbambe engazesikhabe kahle kahle uqola amadoda wena la eGoli ngithi ile nto yenzayo uhamba ubajuta omunye uthi uyasebenza omunye uthi uphelelwe imali yerent Azithathe izinto zakhe ngicela so azithathe izinto zakhe. uzoqola lona lo omunye No lo muntu unazi izinto zakhe. uzoqola lo omunye Sizozilanda into zakhe ngihambe. Mr Jones please Uzokhuluma naye. put this lady inside the car ngithi ngiyamthinta we are taking everything here but put her inside the car Mina ningisazi. wena ngele sikusemapoliseni wena yi-theft lento yenzayo ngeke Black Sin sisububafu ngazoza la wezoba me again put her inside the car Mr Jones and come back please put her inside the car and come back bafoza la into zami. ebuthi uphi lo timer Usangena mfuthi hayi mancane awume kancane ngifake endlini ngiphinde nangibiza futhi woza la kwami no bhuti wami zami. ngicela ume kancane ya bhuti angithi wena uthi izinto zakho bezihlala la uzise kuphi mina ngiziseki ekhaya usemakhaya ngizisekhaya kithi okay bhuti wami angazi ukuthi uzokwenza iplan enjani ukuthi ufonele ugogoro umkhulu or umfazi or yini lo osemakhaya yebo ulethi ekuzisela into zakho ngoba le property la siyayithatha njengamanje ngeke ngisabuka TV mina ngenxa yakho le TV umuntu omdala akusiye yakho ngithi Eh. uyabona ukuthi asikulwisi ngicela niqoqe yonke into ebafu ngibona culture ready ngicela niqale thatha kwasani please take everything that's inside bheka ubafu uzokhomba into zakhe uthi umenzela impilo engcono siswa abantu kahle kahle uzibona ukuthi ungumgulukudu waqoka ku my brother wedibana naye wathi ufuna umsebenzi la eGoli uyamakhetha ini ngendlela my brother osichazele ngakhona wathi ucela indawo yokuthi at least bebeka inhloko ngoba usuka le eNatal okay my brother sekayenzi ubuhle ngoba enenhliziyo ububele wathi okay ngizokuthatha sizobantu uzohlala kwami uthatha iproperty ka my brother yonke uzoyizisa la kule ndoda uyaxoka na kule ndoda uthi yena uphelelwe imali yerent nanto zindone ezo guys into ezoyenza thina manje siJoseph Bioscope angeke lo sisi sivumele ukuthi ihambe eqola amadoda mangapha amanye amadoda sewaqolile they couldn't come to Joseph Bioscope so into soyenza thina sithatha usisi wabantu simusejele simuse emapholiseni nje ehambe because lento yenzileyo is called theft guys utshontshile ukuthatha iproperty yomuntu without ipermission yakhe utshontshile mawunenkinga nayo lapha emakhaya usibhalele ku-email yethu on josephbioscope.co.za or isifole uyishe enkundleni zethu zokuxhumana bafethu sihleli sikhona ningalibali ukushare ama-videos wethu ni-subscribe niyenze yonke lento ngicela nje ukujoyina uMr Jones sithathe yonke le nyaka lapha